Tato ya ha bana bachete. A re tseneng ka holong ke nako. Se Toya Ar kerian sepela se sunga gape Phuthego. Yelwa kento zohle Lela joale. Oha amodimo kita mile roi wa modimo kita dile
a leboga ke tšea sebaka se go fa ntate Makgotho go tšwela pele ka thapelo le di-service. Ntate Makgotho. Re feng sefela gape, mohu a tsene, sefela. Batho ba leng ka ntle re betha ke nako, please come in. Please come in. Let it be a working tea. Shall we all converge in the hall, please? Please, 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 let's respect the last moment
wa ngwana wa gabo rena, please. A re tsweleng pele ka sefela jwale ge batho ba sa tsena. Phuthego. Okay, thank you. Over to you, ba kereke ya Roma e Katoliki, Ntate Makgoto. Amen. Bana besho re tlile mo lekgono go rapella ngwana bo rena Ranyadi khale re mmatla Dankuru le ba lapa la ga Dankuru le ba ga lekolwa ba gotse ba agishane ba leloko ka moka le gauswi le ka moka ba ile gore re amega mo ditabeng tše di hlagilego ka fa a se nna fada a se nna moprista ke rumilwe ke kereke go tlo etella pele poloko ye ya ngwana wa bo rena ka ge maabane a kgonne gore moprista Father Mashiane ba mo direle setlhabelo se sekgethwa sa mesa e be le ga ba ilo laela mo a ba fela a khunama gona a rapela gona bjalo sa ka le kgono eno ba go etella pele dithapelo tloga ka gae le mo go ba o tlo re fihla ka mabitleng dithero ka moka dipalo ka moka di badilwe maabane re ka se tlhore di bušeletša ke tla kgopela ka moka re eme ka maoto ba ile re ka kgona go ema ke kgopela re eme re tle re kgone go šala mangwalo a morago ba re ka kgona go ema ke kgopela re eme ka maoto re tlo fetola ka gore ke llela go wena morena re llela go wena ke llela go wena morena ke llela go wena morena ke go bitša ke lefase sekoting phetolo ka moka mongwe wa ka theeletša lentšu la ka tsebe ya gago a enkwele ruri ge ke o goeletša phetolo morena ge nka bo wela makgopo a rena hloko morena ke mang wa rena a bego a ka e emela phetolo gobane tshwarelo ya dibe ke ya gago gore o tlo o boifiwe phetolo ke letetše morena moya wa ka o letile ke kholofetše lentšu la gago phetolo moya wa ka o letetše yena mong wa ka go fetoša baetiši le ba ba letetšego meso phetolo go fetiša baetiši ba ba letetšego meso Israele a kholofele morena gobane morena go na le kgaogelo go wena go na le phološo e kgolo gomme yena a phološitše Israele dibeng tša yona gomme dibeng tša yona tšohle phetole kgoši mo fe khutšo e sa felego gomme seetša se sa felego se mmonegele a khutše ka khutšo a rapeleng morena a be le lena morena tate yo mokgethwa yo maatla ka moka wa neng le neng rapella ebile re rapediša moya wa modiredi wa gago
kgale re mmatla Dankuru, yo le kgono o mmeleditšego go wena, a tle go wena a tlogele bophelo bjo. O thabele go mo abela madulo a boiketlo le a seedi ka le khutšo. A ke a fete mojakong wa lehu, gomme a šale bodulong bjo bokgethwa, gomme a be gona mo seeding se sekgethwa, sona seo o se golofeditšego. O se golofeditše Abrahama le ditlogolwana tša gagwe mehleng ya kgale. Anke ka letšatši le legolo leo la tsogo moputso a o thabele go mo tsoša le bakgethwa go tele bao ba kgethilego ba gago. Mo sware le phošo efe kapa efe a ilego a e dira e sa le mo lefaseng le, ka baka la bofokodi bja nama, e ka ba bofokodi bja mmele, gomme o dire gore a fihlele bophelong bjo bo sa felego go wena mmušong wa neng le neng ka Kriste Morena wa rena. Re tla re sa eme re tšea dithapelo tša badumedi ge re fetša ra fa se ba lapa. A rapeleng Modimo gore a phološe Rapiadi kgale re mmatla Dankuru, yena modiredi wa gagwe maatleng a leswiswi go tee le go mobušo ye mebe. A rapeleng Morena, o re kwe Morena mme o re gaogele. A rapeleng gore Modimo ya kgaogelo ya gagwe a timeletše dibe tša modiredi wa gagwe sa ruri. A rapeleng Morena, o re kwe Morena mme o re gaogele. A rapeleng gore Modimo a mo abele legae la seedi le khutšo mmušong wa gagwe. A rapeleng Morena. A rapeleleng meloko ya gabo ka moka, gore Modimo a ba fe maatla mo nakong ye, khomotšo le kgotlelelo. A rapeleng Morena. Modimo mohlodi le mophološi wa badumedi ka moka, a nke dithapelo tša lerato la rena ka moka re kgobokanego ka mo mesong ya lekgono, di ba hweletše tshwarelo yeo ba e dumilego ka mehla, wena o phelago go mebušago neng le neng. Tše ka moka re di kgopeleng la Morena wa rena Jesu Kriste. Amen. Lebakeng la bjale re tla tšea marapo ra fa balapa ba rana program. Ke a leboga. Sefela Phuthego. Re a leboga Phuthego ke tšee sebaka se go leboga ntate Makgotho ka gore fa that service. Ntumeleleng ke itlhagiše. I'm Setlau ST. I'll be running the program for the day. Ke rumilwe ke balapa. Ke kgopela fa Phuthego re kwaneng ka molomo mo tee. Gore those who don't have programs, ko morago kwa go na le a scan sa program. O tšea phone wa gago wa scanner. There is a scan link ko morago kwa, and then over the program. And those ba leng technologically challenged, le re tla le fa di copy tše di gona mo fase mo le tla di kry-a. Right. Re tlo kgopela ka tsela ye. Please ensure gore your cell phone is off. Please ensure that your cell phone is off, or put it in vibration or silent mode. Gore ska tla disturb the program. Ya go felesetša ngwana wa gabo rena Ranyadi
Kgalere Matla Dankuru nie Lekolwane. Ke tlo kgopela fa le re fe sefela, ge le re fa sefela, re ntšhe lehu ka lapeng, re be le mafolofolo, re ska ntšha sefela sa go nanya, sa go re lapiša meboyeng, a ebe sefela se se tla re tsošang, sa re fa maatla gore re kgone go fa ba lapa maatla le bona ba homotšege. Sefela Phuthego. Tshepegile. A re tlogela ka seke a re tlogela gobane o tshepegile. Ke a leboga. Re tlo sepela ka tsela e. Those who are going to speak, re kgopela le ipatametšeng gaufi. There's a roving mic. Ke kgopela batho ba ska bolaya ke tsela ya go tla mo godimo mo. Ke bona o ka re it's going to take us a long time. Ba family ba kgopela gore no tla ka go fa mic mo. Wa ikemela gona mo. Nna ke tlo no ba ke le gona mo godimo. A ke bone gore ke tla ba le bothata. But then all those who are going to speak, please ensure that o tla mo gaufi le nna go go fe a roving mic so that you can be able to address the congregant. And at the same time, ke kgopela gore ba mbaleng ba senang ditulo, please make sure gore le a mola morago mola go na le ditulo le kgona go ipatametša le dule gabotse ka mola morago. And then, we will also notify ba skolo or ba kgone gore thusha. Right. Re tlo kgopela sefela gape ge ke tlo emeledisha family rep. Oh, sorry, welcoming remarks ka Mr. Victor Danguru. Welcome by Mr. Victor Danguru. Please ke kgopela le mo emedisheng ka sefela sa ba galenyana gore a be le maatla a go tla go kgona go bolela. Sefela Phuthego. Program Director Ering Kitrome Gaule Lodge Kieka Dankuru Laping Le Thaichenke Matata Pushudi Martin Picheng Kereke Lochepele Ba Lokolwane Ba Mokgotsi a rena le lo tšhelelena nna ke Chamano Victor Dankuru ragolo wa Pushudi ke nna borangwane ba bopapa ba gae ke tlile mo go tlo
bolela le batho ka moka ba re reng ka mo ba family ya SABC, family ya Lokolwane, family ya Dankuru, meloko le metswalle ba Mafokate le bona ke ba bone mo. Meloko ka moka ya Dankuru, meloko ka moka ya Lokolwane, batho ka moka re leng ka maro go holo ba sekolo sa Nirvana Primary School le bona ke ba lotše ka re ba re adimile lefelo. Ke tlile mo go bontšhana le batho ka moka gore ge re na le tlhago e bitša ka morago wa ka mola re phakile dikoloi gona go na le dintlwana tša go tshwela mare mare ka ra itogolla gona. Batho ka moka ba le leng ka mo ntle le go senya nako e reng ke kgopele taba ya Modimo gore a mphe maatla a go bolela le lena gore le amoetšwe. E kwa le lokoloile batho ka moka ba tla ba bolela mo ba lokolowe ba tseba gore ba Dankuru ba theeleditše o batho ba dipelo, ba Lokolwane ba theeleditše o batho ba dipelo. Nke Modimo a le kgontšhe morero o ka moka ona go kgonagale ka leina la hae le lolo la Morena Jesu. Re a leboga. Re a leboga Ragolo ka mantšu a mabotse a go re amogela. Ge ba re amogetše jwale re kwa re phuthulogile re tle re kgone go ba le mafolofolo ke nnete ka maatla a Modimo go felesetša ngwana wa gaborena. Ga ra kgobakana fa ka lebaka la gore re tlo bona gore go diegileng goba re tlo hlatsela. Re kgobakane fa ka lebaka la gore re tlo homotša le go sapota ba ga Dankuru. Ga ra kgobakana fa go tla go seba le go ngwapana ke se se boletšeng ke Father Maobane ko kerekeng ba le mokweleng ka ditsebe. Tle a direng jwale ka mafolofolo re sapote the family. Ke kgopele sefela ge ke bitša fa the family rep ya ga Dankuru, good Peter Telele, please come upstage. Ge re mo emediša ka sefela. Phuthego. Moswara marapo a ko go leboge o mphile sebaka se sa go bolela. Ke leboge le ba ga Dankuru ge ba botše ditsela. I think the first thing is to introduce myself. Bjale ka moemedi wa Dankuru. My name is Peter Telele. Ke nna ramogolo wa Ranyadi Kgalere Mmatla Dankuru. Ke eme fa ke emela family ya Dankuru le ba Lokolwane. It's a heavy heart as we sit here and I stand here before you. But I thought over today, it's not a day of mourning, it's a celebration and a reflection on the life and times. Ranyadi Kgalere Mmatla Dankuru. And we take a cue from Father Maobane as he lays the foundation, the journey to lay her to a resting place today. Father, we must accept and appreciate Mautwalela. That is the first thing. Those who are here and those who are we take a cue from Father Are. Let's appreciate and accept Mautwalela. From last week, Saturday, today it's a week. But today is not a day to reflect sadness.
We know that death is not an easy thing, but we must take ourselves out of the box, sadness, so that we celebrate the life, because she has lived her life. Usually, on behalf of the Danguru, Leba Lokolwan, and when I say Danguru Lokolwan, I'm talking about all the families which are forming a network into these two families. Today we talk about peace, harmony, celebration, and reflections. Now, most of the time when we face situations like this, the very first thing that comes in our mind is crisis. And crisis is part of our life, our journey of life. But one thing that we take a cue from Miles Monroe, an evangelist, really. Bana ba Modimo ba ba phelang in the kingdom of God, they are not in crisis, because kwa godimo ha gona crisis. And as she lay here, these are the remains of Khalerem Matla. Father has already laid the way. She's en route to the Heavenly Father, to the kingdom where there is no crisis. Usually, how do we reflect this life? I took two authors, Miles Monroe and Charles Dickens. Mobugu and Charles Dickens are A Tale of Two Cities. It's a well-known quotation that we know. Yaor, it was the best of time. It was the worst of time. And translation, crisis-filled times. And victory-filled time. And victory is what we are facing today. Because nobody knows or when. In this train, when is my next station? Nobody knows. I mean, there would have been disaster in this planet if everybody had a program, or this is the day that I will be leaving this planet. But we live in faith because we are Christians. Yahweh, death will come as part of our chapter of life. Seasons to be born, and then seasons, but the last one is the most difficult one, which is a chapter of death. But we thank God that Father Bagona, in all our churches, that they come and comfort us and take us this through journey, no matter how difficult it is. But we know when we come out of this thing, we take solace from what they are saying, and then it is well. It is well. Now, Miles Monroe, who captured the situation, it's which is, but I'm just trying to break it down. When we live here, no one is exempt from pain or even crisis. But the most righteous believer, crisis. And why Modimo a crisis in our lives? It is because of this big word, which we find in Hebrews chapter 11, faith. You are always tested. Faith here and I are tested. And out of a crisis, and through faith, we grow. Now, it is more facing the reflections which are pain. The first one is
Kgalere Matla, why we are here, because it's her. And we have to reflect on her life. It is a short life, very short life. I think the first thing that hit us is because of her age. And also the age, ya Pushud. The two, it's too young, and it's too heavy for them. Now, we must accept that God did not put a program, they will take over from us. That's not the reality of life. So, more Shakespeare, the collaboration ya angwala di drama. Hona le mongwadi o mo ke Christopher Malo. And these words are coming through these books. But these ones were not written by Shakespeare. But he also reflects Christopher Malo is the one who actually brought this thing in one of these books. But because he really mentored our Shakespeare, when he was stabbed to death, Manjuala awile back to reflect. Manjua cut is the branch that might have grown. Now, when we look at reflection, it really resonates with the words and this quotation. Branch is still gonna grow, and we are expecting more from her. Has been cut. But one thing that we should remember is that she has lived her life to the fullest. Bao rebileng le monyetla o ba kgausu le yena, bao ba mo hodishitseng, they know she was a very bubbly young lady, always smiling, but of course stubborn. And not stubborn in the sense, she was very straight to the point. And we were lucky to sometimes to have conversations, because what is important for us parents is to have conversations with our children to understand them. Reba support. Our generation is not the same level, but all that we can do is to support them and receive level in their journey of life. So as far as Kgalere Matla is concerned, she has lived a life. And through our faith, we have released her. But what remains a void in Pushudi's life is a reflection also. You lose a partner, you lose part of you. And now, this one I'm directing to you, my son. God gave you an angel. And even though the two of you's life has been cut short, memories don't leave like people do. They always stay with you, my son. In other ways, you must always remember the best that you shared together as husband and wife. And the best tribute that you could do is to look after those two beautiful children and give them the best of love. Both families, Lokolwane and Dakurus, they've always traveled this journey with these children of ours. And I know, and I don't have doubt, that we will continue doing what is best as parents. Now, the reflections goes to the families, as I'm saying. As devoted Christians, Pushudi, the children need you more than before.
tackle this matter with sensitivity as a joint family. And I know you can. I think if we look at the journey from last week up to now, and also with the grace of the Lord, these two families have done the best that they could do. Hence, we find ourselves here. And going forward, I have no doubt that these two families, they will do the best that they can. I'm busy now trying to close because I want to cover certain aspects. The last aspect is reflections on SABC. Would like to thank SABC for taking care of these two, because Pushudi wa bereka le khale kwa SABC, and now he's working far away from home. Now, one of the most difficult things that we have seen in the apartheid era is migrant labor, where a husband is far away from a wife, and the family fiber became broken. But the two families are very compact, they are very intact. They will take care of this. But my plea to SABC is that I'm not an advocate of nepotism, but what I'm saying, the best tribute that you can do for Khalil Matla, Push must be back in Polokwane. How you do it, I don't want to say how you do it. You must never go and say, Ndade Telelo was saying 1, 2, 3, 4. I don't subscribe to. But what is important is for a father to be close to the children. Because you know how difficult it is for a father to raise the children. So that is the best that SABC can do. And now, I'm closing now to say, in everything that we do, from last week up to here, and the fact that we are standing here, there's a program, it means that God has taken us through this journey. And for me, having given this opportunity by Danguru and Lukulwane family, thank you very much. Musara Marap. Jesu kiye na wa matomo, Jesu kiye na wa mafelelo. Jesu kiye na wa matomo, kiye na wa mafelelo. Thank you very much. Kelebore with Victor Danguru. Well said with Victoria Lebora. As you quoted so many authors, it shows you are well lettered, and I'm sure and certain that you have touched the heart. Yarabuti Pushudi is being comforted. Pushu, Reazeba, Rekota Ranchi Mola Lemola, but Ronale Ngwa quotation, Irili who, Lebolela Lagaolekai, Shakespeare Are, death be not proud, because Retlozora, Mafelelung Retlozora, Reafitalo Dimong Retzore, Rehumana Nerape, Rebetabong Yamorena once again. Kitlo Bichafa, Bagalekolwani, Kesabicha Bagalekolwani, Joale, Kitsibishore, Karalokolwane, Lenake Kareshu, Kenalemotlolo Bareken Koba. Le Kolwane. Re ke bona fa ke a bona bo mma ke nkoba le Kolwane.
Malokolwane ka leboa kgomo mme wa ranyadi ho motjega motswadi ho motjega ke bitša fa Margaret Lekolwane ge ke ba bitša fela jwale ke kgopela lentšhe sefela Phuthego. Ke yena wa mathomo ke yena wa mafelelo tše botse fela le kgaogelo di tantela mehla yotlhe ke sa phela gomme nna ke tla fetša bontši jwa matšatši ke dutše ngwakong wa morena go rialo bagešo ba ga Lekolwane le ba ga Tankuru a re duleng ngwakong wa morena gore re tle re kgone go fenya pain e re leng ka gare ga yona. Go bolela nnete, I'm still in pain. E fela ke leboga dithapelo tše di bileng gona le re rapelela šimo re kgona go ema ra bolela Modimo a le šofatšeng. Nna ke eme mo ke romile ke bagešo ba ga Lekolwane ba ile go nna ba re molaetša o tswile go tšwa ga Tankuri ba re ba paletšwe ke go diša ba re kgale re mmatla gore phunogile ba re go nna ba re jwalo ka maloba re go romile ra go fa ngwana o romiše ga Tankuru jwalo o boa le mano a gago le ge re sa tsebe gore o a go bolela eng ka baka la gobane le kgono ga go monate go bohloko ke be ke sa expect gore ka e nako kgale re mmatla o tla ba le ka re ga mo ga Wooden House ke be ke sa dumele gobane be re sa emetše tše dintšhi go tšwa go yena e fela rena ga Lekolwane re dumela lentšong la Modimo ke lona le tlong go re fodiša ba ga Tankuru ba ga Lekolwane ba re ke le botše gore le ge go le jwalo ngwana rena a sepetše a gona le mo go senyegile go gona re sa tlo no tšwela pele re le bagotse ba lena ba re le botše gore re a leboga ngwana rena kgale re mmatla o phethile mošomo ka ga Tankuru kgale re mmatla o tsene ka ga Tankuru a le rata ka pelo e feleletšeng a ba a le tlogela magabunyana a mabedi go bontšha gore o ba ikemišeditše taba ye ka ga Lekolwane re ile ge re lebelela ra tlela ke go kgotsofala gore ka nnete e be e le nako e be e le plan ya Modimo kgale re mmatla o direlo tša gagwe fast a direlo tša gagwe ka speed a ba tsena ka gare ga bosadi a di phetha tša bosadi a ratile lapa la ga Tankuru a le tlogelela bana ka lebaka la bana ba re tlo no tšwela pele re kgomagane re tlo tšwela pele re le ntoitee na a gona se re le tshepišago sona se segolo ke thapelo mo thapelo re ka se go re le lebetše re ka se go re le lebetše le ka letšatši le le tee gobane le re ratile le rena ra le rata jwale a re sekeng ra ba ra luša ke lehu magagešong ba ga Lekolwane ba ile ke lebogele batho ka moka ba go tšwa ga Tšhweni mo kgale re mmatla be le go tšwe go gona ba itimile maroko ba tla keno ba re ke botše le ba lekgotla la kgatšho la Afrika Borwa ba re kgomotšegang Modimo o tlo lefa o mongwe le ge e le gore motho a lasiwe mara Modimo o tla lefa o mongwe meloko le metswalle
go motšagang a ramogeleng ke nako. So a ke na mantši ke boletše gore ke sa robegile pelo. Ke gopola kgale re mmatla e re bolela di-joke ka di-6 tša April. Re be re le kua moletši ga motlogolo wa rena a na le function engwe ya dikolobetšo tša bana. Ga lekolane re rata gore ge go na le selo ge se feta re dula fase go tee ra iketle, re be re no dula re iketlile ka khabara kgale re mmatla. Ga ke seno mo khabara a lebelela menwane yaka a re lotše ke menwana na, ka re ke menwana, a re ke manala majwang ana, ka re ke a lebelela ka hwetša gore ka nnete a befile ka sega. A re mare gape o segiša rangwane batho, ka re gape nna a se ka ipopa. A re bjale re ko go botše mane a ga go manala ke tlo lwa le ona, ke tlo a lokiša ene ona a befile a ke gane. A re ke tlo a lokiša ene manala a gago a nyake off, ke tlo a tšeela leaf. Jwale a ke tsebe gore ke leaf ya gona ene o re keng a ke tsebe. Kore o ile ga a seno tsamaya dilo tše ka moka ka dinagana. Ke gopola ke mmotša gana kua moletše ke re gape wena wa ntlwaela ka gore o ile go belegwa. Batho ba re ba bolela ba re o swana le nna. A re nka swana le wena o befile so. Ene ka nnete le mo go tladi wa tseba batho ba re ngwana ko aka. Jwale le gone ke lebeletše di-picture tšela ke re gore a re ke nna sematsatsa. Batho ba marata pelo e ba re ngwana ko aka. So ke swana le motho o mo botse Modimo o ntšhogofaditše ke a leboga. Kgale re mmatla ngwa seladi go wena ke re robala gabotse ngwa seladi, robala gabotse ngwana mo go tladi le mabitšana ka nakana, robala gabotse setlogolo sa kgotu wa mphela nape, robala gabotse segolo sa ngwana mo go tšea mello. Re tla go gopola ge lehlaba le ge le sobela. All is well. Mo go tladi le Mmatankuru ke a dumela gore letšatši lengwe la re lebala Bibele la ka ka mosadi o mongwe wa Sunema. Ke tlhwa ke šara le wena wa tseba o ileng a no re all is well, a tlhokofaletše ke morwa. Batho ba re sefatlhego sa gago a se kgatlhiše, a re all is well. Ka lebaka la eng a ile a agela morena the upper room, go ile wa agela Jesu Kriste ka re ga bophelo ba gago tša go swana le tše ge di tla le ge pelo e le bohloko o no re all is well. Ke mo Modimo a tlo go bereka, Modimo a tloša pain. Ba ga Tankuru le ba ga Lekolwane a re homotšegeng a rapele mmogo re tlo fola. Goodbye kgale re mmatla, all is well my girl. O re kwešiše bohloko e fela all is well. It is well. It is well with my soul. Re a leboga mama, re a leboga le ge di sa lebogwe. O boletše ka ngwana wa gago mo tsebang gabotse. Ga re be re theeleditše during the memorial services le tše dingwe dipolelo on social media, they spoke about her firmness, her meticulousness. O itlhatsetše fa motswadi taba ya meticulousness wa gage gore o ba rata dilo tše di botse. Manala we a re a diele plane mma, manala we a re di a diele plane re a kgabise. Ke sure gore Phushudu tla ntlhatsela gore le yena ba ile ba mo iša go di Buff and Shine.
ke sure ba ile ba go isha go di-Buffenshine morwa. Right, re a leboga, re boloka senatla. And people must not confuse the two, firmness and rudeness. Ha motho a le firm ha rude. Are we together? Ha motho a le firm ha rude, motho o mo firm is correcting the situation o nyaka gore dilo di tsamaye ka order. And we often mistake that with rudeness, and that is not correct. And batho ba ba firm mo ba fetang gona dilo di a loka. Ke nagana gore character ewe ke nyaka go e tšea. Ke thome go ba firm go tshwana le Ranyadi. Re tšwela pele, re kgopele fa ba ga Magolo, Mammotong Lekolwane, Mammotong Lekolwane, ga re ba medišeng ka sefela sa go fiša, ge ba etla keno pele. Ge re kgona, mo e leng gore energy ya re dumelela, re emelele, re ntšhe lehu ka gae, sefela Phuthego. Ahalalela, wahalale, wahalalela, rinsirita bela wena. Wahalalela, wahalalela. Wahalalela rinsirita bela wena. Utsepegile, utsepegile rinsirita bela wena. Thank you so much. Thank you so much. Re a leboga ba ga Magolo. Mswara marapo a ke go dumediše ke be ke leboge sebaka se mphileng sona. Rena re le ba ga Magolo, re le ba ga Magolo wa mosadi. E ke re ba ga Magolo wa mosadi ke se ka le gakantšha, ke no ra gore re le ka moo mmaage a tšwang ka gona, mmago Ranyadi a tšwang ka gona. Nna ke malome a Ranyadi, ke last born ya bo mmaage. Ba ke emeng le bona mo pele ga ka moo, re na le kgadi mo gare ga rena le bo morwa rre ke Magolaudi. Maloba e be le nna ke beng ke ke boe ke leboge gape ka re Maloba e be le nna ke beng ke ya godimo lefase
ge be re lokiša tša lenyalo la ranyadi re mo tliša ga Tankuru e be e le nna malome o mogolo ditaba di be di etile ke nna pele ke swadišane lebaka le kolwane le hono ke nna gape ke eme mo ke sa le malome o mogolo empa le hono ke eme ka tsela e nngwe e re robileng dipelo bjalo setšhaba ka kakaretšo ke lebantšhitše mantšu a rena a tlhobošo go baupo ba mabu ke bona dihlogo le hono ke boe ke lebantšhe mantšu a tlhobošo go bakgotsi ba rena ka ga Tankuru ke tšee sebaka se ke re go bana babo go ya ka go fapafapana ga dikgoro tša bona ke re tshedišegang ke buše ke tshediše le bakgotsi ba gage le bagwera ba gage ba beng a phela le bona ke tšee mantšu a ke re go bašomi mmogo le yena ke re ba ga Magolo ba ga Lekgothwane ba re tshedišegang a mantši o ka re ga re nao re swabile re nyamile go feta lentšu leo Modimo o be a file Modimo o buile o tšere motho o a robetše mo lehono re kgobokaneng ka yena o reeletše mokgalabje o ntswalang o reeletše papa ke Ranyadi ka sereto ke Ngwaseladi maina a be a mo dukulogile a be a mo atetše ba ba mo tsebang kgauswi ba tseba gore o ba ena le maina a mantši o ba bitšwa Ranyadi a bitšwa Malesela a bitšwa Klase a bitšwa Basi a phetelela ka la gale re Mmatla o be a sa re bitše go ya ka mokgwa wa setlwaedi o batho ba reng ge ba bitša batho ba bagolo ba se šomiša rena ka gae o ba re ga re bitša bommamogolo age bommaneage le ena mmage o ba re bitša gore re bo Meikente tšatši le lengwe a o sa le Meikente o mapoipoi e be le ka tsela yeo mokgalabi wa mo reeletšeng a beng a e šomiša because mokgalabo o ba fela a re ga bitša mma a re Meikente or a re Tlinki
jwalo le yena o ba no budia jwalo ga a kopane le rena. Tše dintši ke tlo di hloka go tšwa go yena, nka sa hlola ke di hwetša. E be le motho o ke reng ge ke kopana le yena ka mehla, mo re beng re kopana gona, o ba a kwana le go tla go ema kgauswi le nna. Lebaka le legolo la go ema kgauswi go nna la gage e be le fela go mpontšha gore malome ke kgona go bona phogwana, gomme wena o ka se tsogile o bone ya ka phogwana. O ba fela a šomiša mantšu a go swana le bo kana malome ge ke eme le wena re le jwalo, meetse a elela kae? Ke ra wa motlogolo, meetse a elela godimo. Ke sa dumele go tšea gore a elela fase. Ke ra wa a elela godimo. Ke tla tšea sebaka se ke re tshedišagang ka moka setšhaba se se kgobokaneng moo, go tšwa kgole le kgauswi. Maholaodi a re tshedišagang re lahlegetšwe le rena, a se la lahlegelwa le nnoši ba ga Lekolwane, a se la lahlegelwa le nnoši ba ga Tankuru. Re na le lena mo mathateng a le lebaneng le ona. Ke tla fetišetša sebaka se ke se fe kgaetšedi, le yena a swae a gage a mabedi a mararo, a bolele ka o Ntepeledi Malesela. Ke motho wa bo Sereselewa le Mohlang, bang ba re se bose, mola ba bang ba re se a baba. Ba re ke monna a se ja gobe, ke monna a go ja boteng jwa kgomo a nnoši. Mahloko ba ga Tankuru, mahloko ba ga Lekolwane. Ke fela ke re ke strong, mara today gona a ke strong. Ke tlo ke ipotša gore ke strong, ha ke strong, mara ke tlo bolela ka ngwana wa private. Ge nkabe meego ge e tšwa e falala e phološa motho, a ke tshepe gore Ranyadi ke be re le mo lehono. Ka mokgwa o re lileng ka gona as family, go thoma ka Mokibelo gore e kwa ditaba tše, kore re lile banna basadi bana re molletše ngwana. Fela ga gona taba, Modimo ga ile go fihla mo ga gona se re ka se dirang. Le tla ntshwarela ge ke no thoma ka go phantšha. Ke nna Mmamotong wa ga Lekgothwane, ke kwele ba re ke nna Lekolwane, ke nna wa ga Lekgothwane, ke nna morato wa mmage Ranyadi, ke nna re a latelana. Go na le Sesi Thulena mo a mantši le kgole gona a re nago re swabile. Ke tlo no re Ranyadi a sepele gabotse. Maloba ba opetše koše nngwe, koše le ile ya ntšhikinya, le gone le ke gopola ya ntšhikinya, ba re kgoro bulega. A ke tsebe gore go ka kgonega gore o mongwe a ka ntšha a no e opela. A ke tsebe ka go sa kgonego le gona go le bothata gore ke tle ke feleletše se ke se tletšego. No one. So who is now Runa? Thank you, Mama. Ke a leboga. Nna
papa motho a robetše mmo ke ranyadi ke ntepeledi malesela ke siru se le wa se baba ba ba reng seaba ba ba re seaba ba ba reng sebose ba re sebose ke monna a sejagobe wa go fetša teng bja kgomo a nnoši ge a be a itheta o re ke nna ngwaseladi ke a leboga a mantši a bona ba gešo. Awa. Di laolwa ke yena Tshedimo wa rona. Shall we all rise? Di loka moka di laolwa ke yena. Di laola ke wena Modimo wa rona. Hosana, Hosana, Maria, Hosana, 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 Hallelujah. Oh. Ke a leboga Matabele, ke a leboga Matabele, ke a leboga Tšale, ke sure gore sese Aida wa kwa re voice ye ke ya mang. Ke a leboga Matabele. Ho motšega sese Aida, ho motšega Buti Pranki. Ke a tseba go bohloko, but we are soldiering on. Malome, ga le bolela fa le boletše ka lenyalo. Le be le gona ke be ke le gona malome. Go be go le monate re ipotša gore re tla fihla mo re yago. Mara tše ka moka tše di tseba ke Modimo. We are celebrating the life of a 36-year-old woman, a strong woman who knew what family means, who came into the Tanguru family to say, I'm committed to be in this marriage. That is how firm and committed she was to the marriage. And re aware gore ba rata dilo tše di botse. Ge le ka lebelela ka mo ga Tankuru le gona ba rata dilo tše di botse. Ge le ka bona ma Tankuru la mmapetša le ngwetši ya gage. Ah, shame. The two beautiful women. And ke nagana gore Phushuti o tšeeletše papa because o kgonne go kgetha. Because papa le ena o kgonne go kgetha, you see, it runs in the family. Are papa tele lebaka leo matsogo. Right. We are soldiering on. We are going to call upon grandchildren, Dankuru, Mr. Arthur Mafokate. The grandchildren, Mr. Arthur Mafokate. Let's all sing a very loud song. Re amogele Mr. Arthur. We are not welcoming just a person, we are welcoming a musician here. Can we sing a hot one for our musician? Jetsa ke le supetsa tsela, Jesu ke moloki wa ka, o nkgethetse bodulo, ya morata o wa nthata, bophelo. Thank you. Over to you, Mr. Mafokate. Thank you, Program Director. I think today is my day one for the lessons that Malum Pijeng said I must start taking as Malome, because I'm used to being called Grootman and not Malome. So Malum Pijeng, this is my day one. You can see now I'm taking over as Malome.
When my brother passed away a few weeks ago or a few months ago, they said, I'm now Malome. I didn't understand what it meant. Now it means touring yet again after more than 33 years in the industry, because then wherever the family calls me, I have to respond. So, good morning, family and friends. I stand here on behalf of the Tankuru grandchildren to honor our beloved Kgalere Matla Ranyadi. Her very name, Kgalere Matla, means the cherished one, the long-awaited one. And truly, that is who she was to us, a precious gift, deeply loved and forever treasured. In moments like this, we ask ourselves, why someone so good had to leave us so soon? Yet we find comfort in the words of Isaiah 57:1-2. The righteous perish and no one takes it to heart. The devout are taken away and no one understands. The righteous are taken away to be spared from evil. Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. These words remind us that sometimes God calls his beloved ones home early. And I'm saying this because I always say that when my late brother McCandless left, I said, why didn't he just take me? Because we all know as a family how he was as compared to the rebel in me. No, I'm saying that because sometimes I'm just a rebel. I drove all the way coming to the funeral. Believe it or not, I forgot my jackets and shirts at the hotel. That's just who I am. Apologies, Malome. Lesson 1 failed. But to protect them, or I'll just repeat so that I continue. These words remind us that sometimes God calls his beloved ones home early, not to punish them, but to protect them. He saw the purity of her heart and granted her peace beyond this life. To us, Kgalere Matla was more than a daughter, a wife, or a sister. She was our example of love, unity, and resilience. Her smile could brighten the darkest days. Her laughter lifted our spirits, and her presence reminded us of the strength of family. Through her work in sound engineering, that's how I started my career. That's why I had to repeat that. I really value sound engineering more than other people could understand, because that's how I started my career. Through her work in sound engineering at Thobela FM, she gave voice to others. In our family, she did the same. She listened, she encouraged, she created harmony, just as sound carries messages far and wide. She carried love across every space she entered. Though her time with us was short, her impact was immeasurable. On behalf of the grandchildren, we say thank you, Kgalere Matla, for being our cherished one, our example, our gift. Re tla go gopola ka mehla, Kgalere Matla. May your soul rest in peace. Ke a leboga. Sepo yaka kitla reki Jesu Hallelujah. Sepo yaka kitla reki Jesu. Etshware jwalo, in the interest of time, we are soldiering on. Lost and found, hona lo atimeditse ndikhiye tša a Toyota car.
Dina le remote mo godimo. Please come and collect. Otlele ID. Otlele ID so that I get lots and mathateng ki di file motho o mo wrong. Koloi ya ba e sepetše. Right. Buti Arthur, thank you very much. You know, you talked about sound. You know, Baba Nchi abatsibi gore sound ye re kwang e tswelela from a sound engineer. Ne? E botlhokwa taba eo because behind that voice ye bolelang e re dumela motheeletši, or behind that song there is someone who produced that sound, and that person was one of our own as we celebrate her, Ranyadi Kgalere Matla Tankuru near Lekolwane. Re leboga the impact, like you said, the immeasurable impact that she made to our lives, and will continue to cherish her, and her soul and her memories will live with us forever. Re a leboga Buti Arthur. As we are moving along, re kgopela le emelele ka maoto, le opele kosha ya bogale, ge re bitša di siblings, rap ya di siblings, Tebello Lekolwane, Phuthego. Ho wena unhlahlule kamehla Ke kgopela go tšea sebaka se mesong ya letšatši la lehono ke le dumedišeng ka moka ga lena mo maineng a mararo ka leina la ntate le la morwa le la moya a o halalelang, amen. Ke thome ka go dumediša le baruti ke re all protocols are observed. So ke kgopela tswetswe le nkopeleleng joko ya gago e bobebe, but ke nyaka verse ya gore go tla ba jwang ge ke šia kobo ena e bola 3 times.
Ki thome ka go ki introducer, ki nna Tebello wa ga Lekolwane, ki nna Sese ya Kgale Re Mmatla, ki nna wa bobedi ka mo gae. This is Bontle Make, ki firstborn ka mo gae. Gwa tla nna, gwa tla Mphela a ke mmone, but mosadi a gagwe ke o, ke Phumulo Lekolwane. And then gwa tla Re Bonang Molekwa. So wa be go itla Kgale Re Mmatla. So Kgale Re Mmatla was the last born of Malekolwane le the late Ntate Lekolwane. So ke tlo bolela ka Ranyati. Ba šetše ba boletše gore Ranyadi o belegwe ga Tshweni Maratapelo. Ra be re thutha ka 1993 re ya Leboakgong. So Ranyadi o tsene sekolo primary, a fetša a ya ko Deriki, a dira high school ya gagwe gona, ko Harry Oppenheimer. So a fetša a ya ko Damelin, a ya o dira a sound engineer. So Ranyadi was a sound engineer. So Ranyadi go goleng ga gagwe e sa le ngwana o be a rata di-drum majorettes. Ba ba tsene le yana little ba tseba gore o ba a rata e be ile a cheerleader ya di-drummies. And Ranyadi was a model. Ba ba mo tsebang ba tseba gore she was beautiful, she was tall, she was everything. So o ba re ga apere stiletto ga tsena mo, Ranyadi was always fast. O ba sa tsamaye so o kra re ha sente wena wa tsa wa por, you must walk, you must walk. So ke motho e leng gore o ba le gore she was always fast. Lo tja ga go ba di dira ka speed, o ba sa emele gore ba sa emele gore go direge dilo tše di o ba gore ge go na le issue ba ya addressa there and there, and then it ends there. So Ranyadi re gotše jwalo, and then Ranyadi ga se no boya ko Damelin, ga se no kry-a diploma ya gagwe ya sound engineer, and then she came back home ka dula le Ranyadi. Ke dutse le yena for many years. Jwale ke monna le Ranyadi re thomileng go tsebana gabotse jwale. So e be ile motho mongwe o bo ka se mo kwešiše. First time ga thoma go fihla ka ko go nna a re go nna re nna o tsebe gore I'm not here to cook, ga ke tlo apea, ga ke tlhatswe dijwana, ga ke kolomake, ga ke tlhatswe washing. Nna ke tlile mo ke tlo no dula ka moga gago. Ka re over my dead body, nka mpa o ye ga e boele Leboakgong. A re Leboakgong mo gona a ke a dula mo and a ke tlo di asela. A re nka mpa ka sije le ka no apea la se ntsholela, a ke na problem, ke tla bona gore na ke jang. Okay, fine. Go bile ka ena mogwano re dutse mara go a fitlha le mo e leng gore e bile re fetša re kwana gore jwale re tlo changeana ka di-activities tša ka ntlong gwa ba jwalo. Ranyadi a kry-a mmereko ko SABC, a bereka ko Thobela FM. So one day a re gona re sente ke tlo go tsebiša lesogana la ka. Ka re okay, a tle mo ke mmone. So gwa tšwelela Phuši. A re gona re this is the person o ke tlo mo direla ngwana. Ka re that's good. So Phuši a tla ra mo tseba gwa no ba jwalo. So ge ke lebeletše character Phuši, ke lebeletše character Ranyadi, gore ka no kry-a le batho ba bangwe ba ba different. Phuši o very soft, ola o matasatasa. Ka re mara Phuši o tla kgona. So nto e beng e mmakatša ka Phuši kore Phuši o ba re ga tlile ka gaka Ranyadi o tla ya ka kitchen a apea kere. Ge Ranyadi a apea Phuši wa go dula le yena so ba apea. Gobane dijo di sotšwe, ke tlo bona ka Phuši o tlo tšwelela a swere plate. Ke re go Ranyadi ke Ranyadi gane motho wa gago ke motho wa mohuta mang. Gane yena nkane a sa dule le rena ka mo and then a emela dijo tša tla instead yena o tlo tšwela šitša a swere plate. Ane mare go ntlogelle motho wa ka. Ntlogelle motho wa ka. Ka re okay, no, it's fine. O bile jwalo. Ranyadi be le motho mongwe wa go kore ga sa gola o ba ganya, o ba a golla, not go ganya ga matepe, o ba alla.
And Ranyadi a sanga ya toropong e sa le ngwana because o ba ganya ena a jwava. So Malekulwana re o tlo no shala ka mo ntlong re tla mmona e re boe. O ile toropong e šetše e le kgale, e šetše e le o mogolo. So a fela a re nna gape ka mokgwa ke llang ka gona Senthibe ge ba ka mpha character ka mo TV-ing ya gore ke lla a re batho ba ba llang ka mo TV-ing a ba lle gabotse. A re nna ke no nyaka specifically the character ya go lla a re kore ke tlo lla gore batho ba ba time di-TV ka mokgwa e leng gore ke tlo lla ka gona. So o ba ganya like o ba lla Ranyadi ha ke re. Mara ntho e ke beng ke rata ka yena ke gore she was very responsible and she was a bubbly person. Ge nka be a le mo ka moka ba o batlo le fa smile ene le be le tlo no mo rata le sa morati wa tshwana le ga a šitša a sa nyake nto a e nyake. So ka 2023 and then go a ba le lenyalo a ratana I mean a nyalana le Phushi go bile jwale we celebrated Ranyadi a ba le bana ba babedi. So ngwana gagwe wa mathomo ke Gabedi MJ Danguru and then the second born ke Burutho Majaji Naledi Danguru. Ranyadi o ile ga a se no ima la mathomo-thomo Malekulwana re go ena re ke gopela gore o die Gabedi o eletša o die ngwana o mongwe gape a re ao mama ke re I'm still pregnant a re ke a tseba gore o sa le pregnant but ke nyaka gore o boeletše for the second time. That's why ngwana gage re mmeditše Gabedi. So ga se no ima for the second time a dira Burutho ra rena jwale e tlo ba ga raro na a ra this time a e sa le ga raro e tlo ba Burutho Matšatši Naledi Danguru. So Ranyadi o bile le bana ka mokgwa Ranyadi e be le motho mongwe o mo ke boletše le mo radiong ka re she was very stubborn and e be ile a straight talk kore ba ka se go jikajiki. Ranyadi ga se no ima the second born ya gage Burutho nna le mama re share birthday ka di 20 September. So Ranyadi said to doctor a re ngwana ka o tlo share birthday ya ka le mama le sese ya ka. Doctor, how can that be possible? A re o tla bona e tlo diega. Ranyadi had to fake a labor pains. A botša doctor a re o tlo mpelegiša ka di 20 o nyaka o sa nyake. Go bile gana ka mokgwana owe ka di 19 Ranyadi a ya sepetlele. Ha ke re o boditše doctor a re o tlo mpelegiša a ya sepetlele ga a fitlha manese ba mo checka ba re gape wena you are still far a re gomme pain e ntshwereng le ena ebile a le tsebe selo ke kgopela le founeleng doctor a ka e tlotla ka nnete doctor ba mo founela and then he had to come ga a fitlha re my patient mission theatre as soon as possible a ke re bana ba kwane ba mo isha ka theatre. Ranyadi gave birth to Burutho Naledi Majaji. So the three of us we share a birthday ka di 20 September. So Ranyadi go bile le di incidents nyana tše dintši tše leng gore ya kore bo tla bona gore ana ke goa ana o fem as they said o jwang o bo ka se mo kwešiše. Last ba tšwa party nngwe ka mo Nelstroom ka a tsamaya le bakgotsi ba gage. A ke re la tseba gore ge le ile partying le se fetša go ja dijo tša gona di tla no le dia ka mokgwa mongwe. So ge ba fitlha Nail Plaza gape jwale ntho nngwe ya bereka kere. So a bana tšhelete a ba se ba tshwara tšhelete ya coin a kere bile ba no a se ba tshwara tšhelete at all a kere but a so re be ba sena tšhelete be ile gona. So ge ba fitlha kwa ba phaka mola ba emiša koloi and then ya ba gore ba kitimela bathroom a kere ge ba fitlha kwa ba kera the lady a eme mola tshwere di toilet paper re ka gopela tšhelete ba re a re nayo re tla re withdraw re tla re gofa o la re ka mo le ka stene ba re gomme re tlo tsena ba swara mosadi o la modimo ka di-washene ba mo tsobutla ba mo go fitlhela di-petrol attendant di tla di tlo ba lamola ba the lady a re go bona re
no gape le tlo nkubiša mmerekong because di-camera di a recorda gore batho ba ba tsena ka mo they must pay ba re bitša manager o atle mo re tle re bolele le yena wena ke re o mmereki a gone decision o tlo itšea mo re kgopela gore o re biletse the manager so kore o ba ke ka mokgwa a beng a phela ka gona. Another incident last o ile a tsena kwa ba dulang ko complex ya mola ba dulang o ba ijwa go dile ba ngwana a tsena and then there was somebody wa beng a tshwantse a jwele ka ntle a ke re tsela bona gate so ga se no bula gate a ke ra gore go na le motho ka mola o eme ka mo ene le yena o nyoko tsena so re nya ke gopela o boele morago ke tsena the lady a ra ele nna nka se boele morago le wena ke gopela gore o boele morago le nna ke tšwe ra nya re today re tlo bona gore nna le wena ke mang wa dulang ka mo. So the lady ola a gana ra ke tšwe ra nya le yana re le nna ke tsamaye and fortunately or unfortunately the lady ola na nameditše bana ka mogare o tshwantse a ba iše sekolo yena ke re tšhetša itša go boya go dile ba gage a re okay it's fine e re ke go robala o tlatla gore mola o ke decidile and then o tlatla o mpotša gore jale o decidile gore o tlo boela morago and then ke tlatla ke tlo go bulela so a botša le batho ba le ba dulang ka kwa ka mokare today a gone wa ya mmerekong yela ya ka koloi mola a itloge until le addressa motho nna a ke tsamaye Ranyadi had to leave the car kwa tsamaya a ya ka roomong gape queue ke e telele batho ba nyaka go ya mmerekong Ranyadi o dutse ka molao a ra ke felo ke robetše ke kgopela le ska ntsoša so go fitlhela ba mo rapeletša ba bolela le the lady ola gore please re kgopela gore o boele morago ka baka la rena re a latelwa so the lady ola apparently after an hour ya ba gona boela morago dikoloi jela di tšwa ka mola a re nna gape nka setle ka telela ke motho ka mo nna ke dulang ka gona like he used to say kore ga ka bona motho mongwe a go tshwenya a bona o homotse tla kwa tša sentebe mmoje o ra re wa motšhaba o ra re motho wa motšhaba mmoje kore like o ba le ka pela like o ba le ka pela Ranyadi so go bile gana ka mokgwa no way and then yeah go na le the book ela ya serenity prayer God helped me to accept the situation that I cannot change so Ranyadi ka di 19 a day before our birthday Ranyadi o ile a tsoga fro a re gore na re wa tsa ke lo rile papa o tlile o ntshwere mo a senke a bolele selo o no tla ntšhatša mo a mbrasha and then a fetša tsamaya but we could not understand what does that mean until now ge re kgona go kopantšha the puzzles re kwešiša gore okay gore a re papa ge ntša molatile and then ka di 26 Ranyadi a no tlhakatlhakana around 10 in the morning and then ba mo tšea ba mo iša ko Mediclinic Ranyadi o spendile the evening kwa and then unfortunately ka Saturday morning she passed on so rena re le family re kwele botlhoko mara I agree always when we pray re let your will be done on earth as it is in heaven so it has happened so sa rena ko go no dumela le gape Psalm number 34 verse 18 e re modimo o tla ba ba gausi le tša ba pelo tše di robegileng so as the family both families ya ga le kolwane le gatankuru re kwele botlhoko mara re tshepa gore modimo o tlo ba gausi le rena and ke eme mo ke jaakana on behalf of the two families gore we commit ourselves gore bana ba Ranyadi re tlo ba tlhokomela and bana ba Ranyadi ba ka safare re le gona we'll take care of them they are still young first born o sana o dira grade R and then second born o na le ngwaga le dibeke so they are still very young Pushile and I still very young so re no tshepa gore modimo o tlo re tiša modimo o tlo re dira ka go loka and tšotlhe tše ka moka re di bea matsogong a modimo ke a leboga ke kgopela le nkepeleleng košela ya gore tsela tša gago a di tsebe mme go di tlwaela re a šitwa
Re a leboga. Re leboga di siblings ka mantswe a mabotse. Bjale re mo tsebile gabotse gore be le motho wa mohuta mang. Akere. Right. Ke the firmness we're talking about that need not to be confused to rudeness or arrogance. That is how firm she was. Ho motšegang di siblings tša sesiranyadi a go netaba modimo o tla le thoba. Ke ratile mantšu a gago a rileng modimo nthuše ke kgone go amogela seo nka se kgoneng go se change. Oh Lord, help me to accept the situation that I cannot change, so that ke tle ke be strong, ke kgone go tšwela pele le go dumela gore e sa le modimo ka nako tšohle. Re a leboga mantswe a mabotse ka the sibling representative Tebello Lekolwane. Ka memoriale re kwele ba boletši ba SABC ba mo boletši ka mokgwa ba mo tsebang ka gona. Ke rile ge ke le mo tseleng mo ka gare ga seyalemoya sa Thobela FM ke kwa ba bolela ka the sound engineer wa rileng go ka tshwara thokana yewe e le o mongwe wa bagaši a re go ka tshwara mic owe nna le wena re ka se kwane. Go be go bolela Ranyadi a era o mongwe wa di-broadcasters because a nyaka dilo tša gage di sepele gabotse se ka ntshenyetša. Right. Ke tlo kgopela fa ba SABC rep or representative Gibson Sekhala. Gibson Sekhala a ka setle fela ke batho ba radio batho ba a re mo emeletšeng ka koša ya official ga a tšwela monopele. But Gibson. Le gamaranyana salite Otse o monileng wa kanya Monate kwa pele Re se re tla kopana botle Monate kwa pele re se re tla kopana botle ha re atamela gaufi re se re tlelwa ke nyakalo ho opela mahofi Otse o motle wa lerato Monate kwa pele Re se re tla kopana botle Monate kwa pele Re se re tla kopana botle. Over to you, Mr. Sekhala. Re ke tše sebaka se ke leboge moswara marapo yo a emeng mo ke Manoko Gibson Sekhala ke emetše lekgotla kgašo la Afrika Borwa. Re ke tše sebaka se ke dumediše ba ka lapeng ba ga Tankuru le ba ga Lekolwane Phuthego ka moka ba agišane le ba gwera ka moka le reng ka mo bolong. Ke emetše lekgotla kgašo la Afrika Borwa ke emetše Thobela FM, ML FM, Phalaphala, Tiko a Šietlele, Ndebetšhene, Tlhokwa la Tsela, SABC News as a whole. Yo gale re matla e be e le sound engineer in the Limpopo combo. So se se diragalang ko SABC gore e be se producer ya Thobela FM. O be le producer working in the technology department within the SABC Limpopo. Re be re servisa all the services mo provinceng ya Limpopo. Jwale ka ge ba boletše
Kgalere Matla was a very firm person. The last time I had an encounter with her, she came with her close friend Tandi to my office. And like they said, "Rebe anyaka ntho o be a ihumana." We were discussing things regarding their contracts. And then she was smiling, and I can tell you that whatever that they came to my office for, eventually they came out, we agreed on something. Unfortunately, I can't say it here, but she got whatever she wanted to get in that office. And then to show that she knows what she wanted, the first thing that she did, o rile mo nna re ke kgopela ho tswalla office. Ba tswalla office ba tsena. And then she got exactly what she wanted. And then the other thing yellow ringing, you can see as the Limpopo Combo, all the radio stations are here. They are represented. She was cutting across. Barumeji, everyone, all our colleagues from the radio stations are here. Whatever she was saying, smile. Difficult as she was, but there was always a smile on her face. So baga Tankuru, baga Lokolwane, ba Arishane, ba Khotsi, Puteo ka kakaretso. Re le khotla ga shola Afrika Borwa, re latlhegetswe to the extent ring each and every morning when we will be tuning into different whatever current affairs show that she will be assigned to. That line yellow ring but lo ba re mo mechining ke Kgalere Matla Tankuru re ka saekwa, and that is painful, and is very, very much painful. And I can tell you already this week ko Khashong o bo le boima. On Saturday line manager ya hae, immediate line manager amphonela, he told me, then I just agreed and dropped the phone. And then the following day I called him again and said, "Yesterday I thought you called me. Is it really what you said happened?" And then he confirmed that yes, indeed it happened. And then Monday morning when they came, and then we meet, and then we choose the company rep to liaise with the family. What we did is that Khale was one of us. We cannot say this is what we are going to offer. We are here to serve the family. We are going to give the family whatever they are requesting. We are not going to tell them this is what we are going to give you. And indeed we did that. We went to the family told us what they wanted, and then we gave whatever the SABC can. And for that, we would like to thank the family for affording us that opportunity, and even on the memorial service, to give us the opportunity to mourn and express our feelings and tell the people on how good Khale was working with us. So, ka amanzwe ke re le ba SABC re rometse ke ba lekgotla ga Shomo Limpopo le ba di office di golo Auckland Park re re ba Tankuru le rena re latlhegetswe mara ka amanzwe re re humotsegang a se mafelelo ka lena re a leboga. Thank you. Tulubambe ngesa Ntangi yonkena nalo eka Yezulwini Ukholo lwami ndonyuka nalo Iyonyuka nalo Bambe ngesa Ntangi yonkena nalo eka Yezulwini Hayo ma Sesithandi batamela Hayo Sesithandi, come on stage. Hayo modimo alite Hayo matata Hayo matata Hayo
Modimo alete Noma kunzima Noma yuga Ukhololwa mendiyoke nanalo Eka Yesu lweni Hayo Sestandi Amela nyana Hayo tlaba right wana mona Ata hayo Modimo alete Rifenya matata Rifenya matata Modimo alete. Thank you very much, Mama. Ntate Sekhala, re a leboga mantšu a boruto. Mara ke re le kwele ba re o humanise a ba senyaka. Ga e tšwa ka officing, o humanise a ba senyaka. That is the firmness we are talking about. Mara motho wa go mo tseba ga botsebotse, motho wa go mo tseba ga botsebotse šomo kgauswi le rena. Ke Sesi Thandi. Wa gopola be ke na le wena ko lenyalong, a tla ra ipsinana. Yeah, but it's fine. Ke na le Sesi Thandi Poshokofa, ke mošomi mmogo ebile ke mogwera wa Sesi Ranyadi. Re tlo mo fa sebaka a re nyetlele ka bophelo ba phetšeng le bona le Sesi Ranyadi. Over to you, Sesi Thandi. Ke a leboga. Thobela Phuthego. Family ba gotse ka moka ba šome mmogo ka rena le nna ke kgopela gore mamotla ke kry-e se ke se nyakang ke kgopela ba šomi ka nna ba ba berekang close le rena ba batamele ge ba e batamela ke kgopela koša ya dilo ka moka di laola ke wena laolwa ke wena di laolwa ke wena Modimo wa rona dilo ka moka di laolwa ke wena dilo ka moka di laolwa ke wena dilo ka moka di laolwa ke wena Modimo wa rona di laolwa ke wena dilo ka moka di laolwa ke wena dilo ka moka di laolwa ke wena Modimo wa rona dilo ka moka di laolwa ke wena dilo ka moka di laolwa ke wena dilo ka moka di laolwa ke wena Modimo wa rona dilo ka moka di laolwa ke wena dilo ka moka di laolwa ke wena dilo ka moka di laolwa ke wena Modimo wa rona ene ile mpotša a re bebe go bolela wa thuša šimo ke boletše ba tlile ya bona gore ba tšwele ka bontši jwang a ke tsebe gore ba bantši ba gopola na le ka lenyalo la gage ke rile ge ke emelela ka thoma ka yona koša eo ka bolela ka mokgwa e leng gore dilo ka moka di laola ke yena Modimo wa rena o e leng gore o tsebile leeto la Ranyadi a tseba gore le se tlo sepela jwang la felela kae ga ba tla kopana le Phušudi SABC ba ba nyalana le mamotla Modimo o tsebile gore re tla be re le mo Ranyadi ke kopane le ena ka February 2017 e re kopana SABC
re sepetše leeto le letelele mmogo. Re ka se re be le smooth aowa go be go ne le makgwakgwa go e ba re ya fase re ya godimo e fela tše re šetšeng ka tšona ke di-memory tše di botse. Gale ntho e be ke mo ratela yona ebile ke sa mo ratela yona bofemo bana bo re bolelang e ba le fem a tla go botša se se leng pelong ya gage. Ge a boletše go tla tšwa go wena gore o e tšea jwang. Thomile le colleague for the longest time le colleague e ke mmona ke fela ke motšhwa ke re wena o strict too much ara wa beba ke strict ke a bolela moki ha dira selo maybe o ka re o nyoko go botsantšha motho ke ra wa molese ara se ka ngala e re ke mmotša ke kgotsofala namile ke tla emela ka theko ka molesa a kgotsofala. La tseba ke sa tshepe gore ka ba ka ema mo ka bolela ka mokgo mara ke re it is well. Pushi ke a tseba ga gane jalo o ka re bophelo bo boima mo magetleng a gago mara ka mokgo batho ba o tšwetšeng ka gona ba tšweleng ka gona this support dithapelo ka moka tše be re di tshwara mogare ga beke le dithapelo ka moka tša mamotla o ikokotlele ka tšona. It is well. Ranyadi ba sa bereke le Thobela FM fela a berekela le Mogana Lonene le Phalaphala. Oh, le news e ba sa re ka gore ke mopedi a re ke nyoko bereka ka Thobela FM ke phela ke bereka ka Thobela FM fela e be re ya gana ka kwa di-stationeng tše dingwe re bolela le bona ntše re e sa fare Phalaphala e pala re no itumatuma ka nako ngwa tšwela re ba rileng ke re le nna ke tsebo gore nke be o ba botšiše bo o bereka le mang a mpotše ke re mara nke be o mmotšiše gore o ra gore are re tla di bona pele ba rata gore go nna re se ka wara ba sa rate go wara ntho engwe le ngwe mo yena be e ne le solution ba sa rate go wara at all. Another thing gale a ne le pelo ya borutho a se ke makale a nemile ngwana borutho a ne pelo ya borutho a ne le lerato a rata go tshega gore o ne le pelo ya lerato ke gopola se no realize gore a ke ne mama a ke sa ne mama a mpotša a re bebe se kwa wara mama ka ke mama gago re tla shera mama wa ka. Every time mama o tla ra founile a mmea loudspeaker ke ne le thandi gape mama o tla bolela le rena mola le nna ke ikwa go raowa le nna ke ne le family nngwe ke ne le mama o mongwe ke a leboga mama. Ranyadi be le motho wa lerato be le tla iphina our obese will never be the same. Re latlhegetšwe a ke nyoko go bolela maaka ya nrutileng yona ko ikemela eo nka se tsoge ke ilebetše. Ka rata gape gore o tšwa ka lapeng le lengwe la go rata batho la thapelo a ba nyalwa gape ka lapeng la go rata batho la thapelo gore modimo o mo ratile ge le ka lebelela botse leeto la Ranyadi modimo o mo ratile le ga tlo sepela a sa nyoko gore a safare Pushi modimo a sa nyoko gore o safare le wena o tlo o mooka o ya godimo le fase mara o diretše gore a se ka sepela a se ya go fe the beautiful ones bona o sepetše go tlogeletše le bana ba ba botsana a se a sepele fela. Ke a tshepa lelapeng la ga Dankoro o tlišitše diphetogo mola le mola ke bone ka mokgwa e leng gore le mo ratile ka gona ka ba ka rata mantšu a e leng gore mama wa boletše ka lenyalo a re mama Pushi a re leina le la kgale re mmatla gabotse ngwana o bentše
e a le tseleng ya go tla go rena gobane rena ke kgale re nyaka ngwana wa ngwanenyana ene re mo kry-ile ene le mo kry-ile mama a le direla ditlogolo tše di botse a gane jalo o fetile mara spirit sa gage se tla dula se ne le rena o nrobile pelo gale a ke tsebe gore ko šala ke ba wa gamang mara ke tla re tšeo nrutileng tšona tšeo mpontšhitšeng tšona ka tšwela pele ka di tshwarelela nka bolela gabotse nka se fe ke dilo tše dintšhi yo nka se fe re ka tlhoa mo ke tše dintšhi mara go ne taba bebe ka go gopola ge lehlaba le ge le subela ka leboga Jerusalema, maemo cha, ena tsabona, se tliswa ke nyakalo. Que Matia Konyana, que Matia Konyana, que Matia Konyana. Rialebora Sestandi le bashumi mmogo ka mantswe a boruto a go gomotša botphuši lapa la ga lekgolwane lapa la ga Tankuri re a tshepa le go dumela gore o tla fola le wena Sestandi e kemišetše go no amogela seo ka se kgone go se change nnete gona mehlala e mebotse o tla e tšea go yena. Right, we are moving right along. Ke tlo bitša wa ka gae, a friend go tloga gae, a se motho fela, kwa tlhotšeng ka gare ga dibuka, a bala. Ke tshepa gore tla tšea mohlala go yena gore a re baleng. A nation that doesn't read or study is a dead nation. A re emeleleng ka moka, ge re emeletša Dr. Tibatso Mathabata, Sefela. Hala halela moya nete uatsi sego Matsatsi le matsatsi already. Matsatsi follow me.
ke kgale le dumedišiwa e re ke e fete eo le nna o bona kore it's only been a week today and ke no go share there's going to be big things mo eleng gore ra ya di re tlotla re mo gopola but it's also the small things like aba le gona o batlo ba le boditjoro ba tja nya ke lengwala title le mo nna le ena re tsebane ka mokgwa re tsebane way before that and o batlo ba le boditje ke thome ke bolele ka 2023 ka lenyalo nna re nyadi ke tsebile from 2019 a bolela gore gape papa ngwana o tlo kokota so nna le ba ready so you can imagine from 2019 o fihla 2023 as her oldest friend ke no tseba gore speech go se tlo nyakega from me and I had all that time but I gona nte ke kgonne go prepare because how do you put into words the happiness you feel and the joy ke kwele impalela and luckily for me no one remembers what I said because le nna ke tsebo re ke rileng batho ge ba no re bona no ba no tjo ba le ke gale ba bina ba thabile kudu and I'm thinking okay my job is done because even ke palla go put her into words the happiness but at least batho ba kgonne e bona mara the speaker who came after me ko lenyalong a etla ka di jokes ka re wa tsa bona phuti re na le beef nna le wena now because I didn't say funny things wena jeba mo o engage batho kana re na le beef nna le wena so even this whole week ke try go nagana gore what am I going to say because now the difference is how do I put into words how shattered my heart is the heartbreak ke feeling a gone mantšu a ka tlang a e tlhalosa and whoever comes after me e le re tlo segiša batho tse gore lena ke a go ngwala fase re manaba from today Dabile so but until one of the friends I don't know le ge o sa tsebe re bolele ka eng but try and explain ka rena gore batho ba kgone go kwešiša friendship batho ba bona gore our friendship was a beautiful thing so again still ke a gore I can now manage to describe those things so instead ke tlo le tlhalosetša what this week has felt like and ke hope gore after le kwa how crippled I've felt this whole week le tlo kwešiša gore motho what she meant to me Arayadi re boletše nna le yena ka weekend ya di 20 ka birthday ya bo Mugele so ke ga tla mpotša gore o sepetlele ke re ao batho ke re okay weekend ya o latela gale ke ntse ke re ke tlotla ke tlo bona bana because MJ birthday ga e bile ka August ya borotho e le ka di 20 ke ra wena ke tse ke re ke tlo bona bana ke ba tlišitše di birthday di present tša birthday so ke tlatla ke go bona le wena ra bolela I think it was Monday or Tuesday when she got discharged re ntse re bolela a gone taba my plan was gore ke tle gae Friday early ke kgone go mmona but ka palelwa so Saturday morning Saturday sa di 27 ke tsogile ke le busy ke dia di washing then ke ya Savannah so ke ya Savannah ke tsena ka Pick n Pay ke topela bana di toy and then I'm walking from Pick n Pay ke ya ka Woolworths e ke le mo tseleng ke tšea phone ke send a voice note hi my friend wa tseba ke baletše ke go tla maabane but today ke tlo tla ke sa feleletša di washing I'll probably come around 1 or 2 ke past 10 sharp ke tsena ka Woolworths ebile ke ya ka go siteng ele ya mablom ke re nka mo rekela mablom now
a tla tla nna a bona ka gae a ke tsebe gore ka mo bolwetse ba tšhetšeng ka mara metsi ke re ka gae a tla nna a bona ke ra oba let me just buy the kids clothes ke tla re e ke tlo ya ka feta ke reka mablom so ke tloga mola ke ya sectioneng ya diaparo tša bana ke busy ke tshwere dihangara mola ke lebeletše di-shorty tša bo MJ my phone rings. It's a number I senang yona mo phone. Usually I don't answer unknown numbers because you are ke di telemarketer bana. So ke araba ke bya on speak. Hi taba tša go jang. Ke re ke busha re okay a se telemarketer motho wa ntse. Ke re go sharp go jang. Go sharp. Nna ke kwa ke phuti. But actually in a push put I'm so sorry ke tšere 2 days ko go kwatetse ranya do look right there and then I just fell to my knees and I'm crying phone mo speaker I'm like what do you mean what are you saying to me when and that's why I just listened as Saraselo and I'm just crying oh njani how akikushishi I'm sorry if no look last week body ugly crying. Yo. And you know, like the floors are disgusting, man. But I was down on my knees. I couldn't stand up anymore. Because what are you saying when yo. After I cried for so long, I just said, okay, go sharp. Because I have to call my other friends. Ke phonela Sarah, ke re ke tsentšhele Shibu on the call, because I cannot do this 2 different times. I said, at least like are you okay? No, I'm not okay. So same way my heart was shattered. I had to shatter my other friend's heart as well. And also when I got home, I couldn't believe it. I got a call from her number. I'm like, okay, I just started crying again. So, okay, you know, in that moment, the way I feel, I needed to be around people who felt the same way I was feeling, who felt the same way that I did. And I can I come now? Those few hours is mainly for family, prepare, but it was my family. So that's why can I come now? So she had to gently say, get our update later. So
how was I going to explain how I've been feeling this whole week? Pelo ya ka e robegile. So I had to go back to work on Sunday. Ne? Ke buile mo gae Wednesday. Ke tsamaya Zanin. Ke tsamaya early bila, I'm thinking I need to do this. Ke fitla gae ke kgone ho fitla le ko ga Bopushi early before Thapelo e thoma. Just as ke tsamaya Zanin, ke kwa re koloi man, something is wrong. So ke parka on the side. Ke fologa ke check. I punch. I just went back into my car and I burst into tears because puncher is not something I can unleash, but this week, this is something I needed. So how I've been crippled by this. I couldn't even go into Ulwaiti as I did because I just remembered this is where my heart shattered. It's a different city. So when I say this is literal. My heart is in pieces right now. And you know, on Sunday, Refita, Karabupush, I said, I was just crying. We didn't even greet each other. And then mother, and we were all just crying because we feel the same way. And then mother said this to us because if even some of the pictures, it was mostly us three, or us four, Karagat. So mother, now, let's say, Loba, you four, later on a secretary from here going forward. I do panology, guys. I think Limponikilla is enough. Mama, mother, push. I still go for the shaker, Polo Mudim. For this, the only way he can. And to all the sisters and all the younger brothers and everyone who feels and looks the same way I do. I share with this quote. To a doctor, death is a failure. To a relative or a friend, death is a tragedy. But only to the soul is death a relief, a release. My friend thank you. Out, brief candle, life, it's but a walking shadow. Homojera Dr. Tebatso Matabata, Hotaloka, Sekestopileng Roena, Kemanjua or Polo, rather, Echua Romudimu, Rofoleng Rojua Romudimu, Hari Bichao Rodimudimu Nete Reatovera. Retla dula remogopola ranyadi Tankuru nie lekolane re tswela pele re tlo bitša fa mogwera Tshepo Matlejwane e leng mogwera wa Phushudi Tshepo Matlejwane, I hope I'm right. Ga itla fa pele fa re khopela hore ka mafolofolo re ntse se fela re mo amogele.
Magabongwe, Magabongwe, Magabongwe. Gabo, Magabongwe, Magabongwe. Alright. Are you okay? So, I'll cover right, Skawa. Do you need another song? You're fine. Thank you, Kialebora Putero. Over to you, Mogwera Wabut Pushudi, Tsepo Matlebian. Tovela Kamuga. I thought I'll come here and share a joke of you, but since the doctor ungonile, or maybe so I won't share any jokes. Let me start off by saying and acknowledging you, program director, Balapa, Bagalekolwane, Bagatanguru, colleagues, friends, and esteemed guests. He who finds a wife finds favor from God. God will restore favor in your life, my brother. Modumo lokile ke tshwarela ka morena mogotsi. Re di tia di clever gantši, but we know tša lefase ke tša lefase, but right now you need God more than ever, mogotsi. Ke tshwarelele ka morena. We are gathered here today to honor and remember the life of a remarkable woman, Ranyadi Khalaremmatla Danguru, who touched so many hearts with her kindness, love, and grace. Though our hearts are heavy with grief, we are also thankful for the gift of her life and the time God allowed us to share with her. The Bible reminds us that in Ecclesiastes 3 verse 1 that to everything there is a season and a time and every purpose under heaven. Your season of pain will end, Push. But your season of pain will end, but God does not take away pain, but He will walk you through this pain. Today may feel like a season of sorrow, but we also celebrate. Today may feel like a season of sorrow, but it is also a time to celebrate the legacy Khale leaves behind, the legacy of love, humility, and your beautiful children. She was not only a devoted wife and a friend, but also a woman who reflected the light of Christ in the way that she lived. Her smile, her words of encouragement, and a gentle spirit will always remain with us. To Pushi, know that you are not alone. Your friends, your family will stand by your side. Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted, and He saves those who are crushed in spirit. Though she is no longer with us in body, her love will always remain in our hearts. May she rest in peace. Thank you. Yaswetsu batu khale Otla khotla le khodimo Go phuta batho botlhe Ya hallelujah Dumelang hallelujah Re a leboga in the interest of time a re tsweleng pele Mogwera o boletše go tlala seatla
Ditlha di a fapana. There's a season for pain. Go a ba le nako ya lethabo, go a ba le nako ya kgora. Mara modimo re tše ka moka di tlo feta pain a se re tlo dulang le yona sebaka, because the Lord is always close to those who are heartbroken. Ke tshepa gore a fitlhile pelong Pushy. Right, ke leboga mogwera. Thank you so much. Right, re tšwela pele fa re bitša colleague or colleagues, a representative of colleagues ke Pillay Colin. Are emeletšeng Pillay Colin ka chorus e fišang mpe re emelle ka maoto re tloše lehu ka gae. Yawa, yawa, yawa impeu, yawe lamhla ke kgopela go bona o emele. Yawa, 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 yawa limpeu, yawa, yawe lemhlabeni. Yawa, 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 yawa limpeu, yawa, yawe lomhlabe. Yawa, 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 yawa limpeu, yawa, yawe lemhlabeni. Thank you so much. Over to you, Mr. Pillay. Praise be to God. God is strong, and God is with us all the time. Mom, to you, once again, I'd like to say thank you for raising such a wonderful and loving child. Pushy, to you for allowing us to experience and work with her and enjoy all the times that we've been with her. It was wonderful. Thank you so much. To your dad and your mom, thank you for helping us and always being there for us. And we'd like to say we are extremely, extremely honored to be family, friends, colleagues, and also workers. Khali, I know she'll always be angry with me because I could never say her name. I could never say it. I tried, I couldn't say it, so I just stick with Khali. So Khali's joined us in 2017. She was the second group of women empowerment group, but she was the first group that I hired. So it was Khali, Tandi, and another lady by the name of Nomfundo. She's in the Eastern Cape now. I can remember during the interview, I saw her CV, and when I asked her, did you really study sound engineering? She said, yes. I said, no, you look a bit like a model. You shouldn't be here. And she said, no, I'm a sound person. I'm a sound person. And at the same time, she also was studying finance. So we got two for the price of one. I do agree a bit with the previous speaker that spoke about nepotism. Because there's social media and all of that, I can't say anything. But we always felt that we were a family. Like when Pushy was in the IT department, we were in the sound department. We always felt that we were a family. Because my family is in Nelspruit, Khali would say, Colin, I'll speak to Pushy. I know you're old, but you can still play soccer. They'll make a plan for me. When we do OBs, Khali would say to me, what are you going to do in Westernburg? This is 4 walls there. Sit with us. Come and join us. So Khali was not only firm, she was a loving person. Just a month ago, my son had to go for, my son is 26 years old, he had to go for an operation.
And that operation had complications. They had to do the same operation 3 times. And Khali, every second day, without fail, she called, "How is your child?" So she was more than just a worker. She was more than just a friend. She was more than just a colleague. She was a loving and caring person. And her energy went through, although she was stubborn, her energy went through to everybody. All the 3 radio stations, and there's one station that we all forget, she worked also for SABC Sport. The soccer matches, when Polokwane City plays, or Black Leopards, or any of the Limpopo teams, she was there. She was connecting them. She was a sound engineer. So, from the SABC point of view, we'd like to thank you all. There's no words that I could say that will change anything. God knows best, and may Khali's soul rest in peace. Thank you so much. Thank you, Mr. Pillay. Re a leboga Ntate Pillay. Thank you so much. Bare ebe ese fela a colleague, but he was also loving and caring. A founa ge go le bothata botšiša gore ngwana o tsoga jwang ka gae. That is the bond that which they had and the love that which they shared. Re a leboga, Mr. Pillay. Thank you so much. Right, we are moving right along. Item number 10, words by brother. Garemeledisheng Buti, Clement Tankuru, Andrew Clement Tankuru, Kasefela Sarofisha, re kgona mo fa maatla. Ke phehela hoba haufinyana hoba haufinyana. Ke a leboga. I'm sure Buti Clement o sa nyaka sefelanyana se se gape. If you can give us another chorus. Wa halalela wa halalela modimo wa rona modimo wa rona. Thank you. Ke a mmona o ready. Over to you, Buti Clement. Thobela, and morning to everyone. Nakalina ki Clement Andrew Tankuru. To my right, ki my younger brother, Kabelo Tankuru. And then to my further right, ki my wife, Dr. Tereshu Rampil. I think from the outset, I'd like to thank you all for coming. For those that have traveled from far and near to be here with us, and particularly those that have been the shoulders that have allowed us to stand tall in sending our sister off on a dignified funeral. I'd like to say thank you. I'd like to say, Khali, my sister, my brother's wife, Mamula Ngwanaka. You are truly the best version of us. It has truly been a privilege to have met you, and we will miss you. I don't have a lot of jokes as well. I don't have any verses to tread on.
But what I can leave you with is a conversation that I had with my brother 2 days before, just before your arrival. We had a discussion as to how do we honor your memory going forward. And we made a promise that we honor your memory by not downing tools. We honor your memory by making sure that your young family never wants for anything. So before I go forward, I would like to reaffirm this promise with you as our witness here today, with everybody here, to my brother, to say that promise made should be a promise kept. The promise we made 2 nights ago, that we will honor this young lady's memory. We will fight, and make sure that we keep that promise. As my mother affectionately calls Khali, her first daughter, I come from an immediate family of 3 boys, no daughters. So when I met Khali for the first time, as I said, it was a privilege. She has brought a light into our family that we have never seen. She's somebody who has changed our lives forever. I've forgotten what I have to say, which is quite weird for somebody who prepares court addresses on a daily basis, but this is the hardest thing I've ever had to do. To look at my brother in the eye, not know what to have to say. To look at your 2 beautiful children. You know, much has been said about Khali being very firm, not rude, but straight to the point. But I think in all honesty, she was brutally honest. And if I'm being brutally honest today, is Khali deserved more years than she received. We will miss you. Rest in peace. nang le we ga go ya tswa nang le wena modimo wa rona re a leboga Buti Clement ka mantswe a boruto a go gomotša abuti wa gago. Indeed, you reaffirmed the promise. E tla tšwela pele e le jwalo, Buti Phuši o kwele. Ke tshepa gore o a thobega. Ke tshepa gore le lena le a thobega. Ke tlo kgopela fa polelo ka a neighbor, Mr. Ashley Rasebotsa. Mr. Ashley Rasebotsa ke motho mongwe wa go rata mmino, I'm told. A ka se emelele fela. Come out, come out. Emelela come out, wa potuma ke a bona. Tabela Moria Ea Tabela Tabela Moria Ea Gai Gutaba Kakaka Yadim Ker Ele wete
ka thabela borea rea gae go thapang kakaka. Motshwara marapo e re ke go leboge sebaka se o mfile go sona le ge di sa lebogwe. Ke boe ke re matlhoko go ba ga Dankuru, ke re matlhoko go ba ga Lekolwane. Mo legatong la baagišane le community ya go Flora Park, re ga se le latlhele le teng, le rena re kwele botlhoko. Over the years, I have observed how much joy Khalele Matla brought to the family, ya ga Dankuru. Ke fela ke bona Sisi Aida o tla ba ntse a na le Martin Junior a mo šetše morao, ke re handbag. Ntse re botse Ashley, awa, ke motlogolo, phelo bo tswela pele. So that's how much joy she brought to the family. You know, you always see money, Sisi Aida glowing. Okay, thank you. I've been neighbors with Dankuru for over 20 years. Aresali, the neighbors, we are family. So, Ribichana, Birmani, Birfro. So last week, Saturday, I got missed calls from my younger sister. Then I thought, hey, something is wrong here. Then I was busy with something, then I texted her back. I said, what's wrong? I got your missed call. And she told me what has happened. And later I tried to call Birman, but I realized probably was a little busy. Then Sunday morning, about 5 in the morning, ka mo phonela. Ke butisha hore na ke kwele tsa bolena nka thusha bjang le ntse ke le gole e ra bolela hore re ka thusha bjang go tlo diega eng go no re awa re gona re na le bona ba ga Lekolwane re leboga re file moredi ka mo ga Dankuru le utlwisitse le thabo go family ya Dankuru rena re bone re le baagišane ka bana ba a ba tlišeng ka mo ga Dankuru re a leboga. Pushi, my younger brother, I've seen you, becoming a young man. I've known you like in your, not even youth days, when you're still a very young man. And I've seen you to grow, being a responsible man. I know you might be feeling confused right now, because mosadi yo Modimo a mphileng yena a sa le gona. Ge re lebelela mo mangolo a makgethwa a ke nyake o misquota dilo o na le baruti mo ba tla re Dankuru Birmanila ya hawa a se ena. Ge re lebelela mo John chapter 14 verse 27, Morena Jesu ore, peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Morena Jesu o ba bolela le baruti ba gagwe as he was preparing them for his departure. O ba tseba gore fear and uncertainty would grip them, so he gave them his peace as an anchor. Ba ga Lekolwane, ba ga Dankuru, lo ena Pushi, and the family at large, we probably know that
At the moment, we are confused. But Philippians chapter 4, verse 7 says, through prayer, faith, and trust in Christ, we experience a peace that surpasses all understanding. May her soul rest in peace. Odi moria huboka, eria huboka, eria huboka. Odi moria huboka, eria huboka, rea huboka. Wa halalela, wa halalela, wa halalela. Jesu wa halalela, wa halalela, wa halalela. Ako go leboge Phuthego for responding so well. Ke a leboga. Re tšwela pele, re leboge moagišane Mantswe a Boruto. You are no longer neighbors for 20 years. Yes, indeed. You are now a family. And umone ga go la Phushi, and wa dumela gore he is now a responsible man. He will indeed continue to be a responsible man a tlhokomela bana bale gomme bophelo ba tšwela pele. Re a leboga, re tšwela pele fa, re tlo kwa mantšu a Phushi ga a tlhoboša mosadi wa gagwe. Ke tlo kgopela re eme ka maoto, re amogele on the stage, Mpho Tšale ga a tlo re legatong la Phushi a fa mafoko ao. Koša ya go fiša. Ka maoto. Mponisetse tsela, sedilaka. Mponisetse tsela, sedilaka. Mponisetse tsela. Ha o le teng ke matla, ha o le teng ke tlelwa ke matla, ha o le teng ke tlelwa ke matla, ha o le teng ke tlelwa ke matla. I can see my brother is ready. Over to you, Sam. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, MC, for the opportunity. Kalibitso ke nna Mpho Tšale. Phushi is my older brother, one of my older brothers, and today he asked me to read his final words to his beloved wife, Auskar. This is very emotional, so I'm going to try and be firm. My dearest love, though you are gone from my sight, you will never be gone from my heart. It pains me deeply that you are no longer here, but will forever be grateful for the time that we've shared. I want to thank you for the love you gave me and for being such a wonderful mother to our children. You asked me to take care of our kids if anything were to happen to you. Little did I know that it was you saying goodbye. But I want you to know that I will honor that promise. I will keep our children safe.
I will love them. I will protect them with everything that I am. Thank you for letting me love you. Thank you for loving me, and thank you for the most precious gifts. It is well. Rest in peace, my angel. I love you. Robala ka khotso. Thank you so much. Brother. Thank you so much. Ria leboga le kwele tlhobosho ka Pushi through the voice of Mpojale. Ore thanks for the love. O leboga lerato le khale re mmatla a mo fileng lona. Ore o tla shala a protect the children they have, and that indeed shall happen because ke a mo tseba. He's a man of good stature. He's a man who understands what family ke goreng. We are moving right along. Re tlo gopela fa madi wa obituary. Ga atla ke se se Dineo Maja. Ga atla re tlo emelela. Re mo felesetse ka sefela sa official gomme re dire the right thing. A ke re a tseba re dirang ka obituary. Re dire the right thing. I will lead you and guide you as to how we are going to do it. Dineo Maja Putego sefela. Kitlabe kitlokang. Eya ipi za Jehova modimo pela modimo pela. We are going to now sing a song that which will end up humming it. Re hamela ko fase as she's reading the obituary. Please pay attention and sing along so that we respect celebration ya ngwana wa ga borena Kgalere Matla Ranyadi Dankuru. A song and a befitting song. I repeat, a befitting song for this obituary. Please. Song, please. To whoso bophelo ba mohu Ranyadi bo balega ka tsela e. Kgalere Matla Ranyadi Dankuru departed this life on September 27th, 2025 at the age of 36 after a short illness. Kgalere Matla was born on March 2, 1989 at Rachweni, Maratapelo, to Deborah Nkuba and the late Samuel Mabijana Lekulwani. She began her education at Little Bedford View Primary School, later attended Harry Oppenheimer Agricultural High School. She studied sound engineering at Damelin College and further studied National Diploma in Finance and Accounting at Tshwane University of Technology. She started working for SABC as a sound engineer from 2017 till her passing. On April 23, 2023, she married the love of her life, Pushudi Dankuru. Together, they were blessed with two wonderful children, Rabedi Martin Jr., born on August 15, 2019, and Majaji Burutu Naledi Dankuru, born on September 20,
2024, both of whom became the center of a world. Kgalere Matla was a devoted mother, a supportive wife, a cherished daughter, and a loving sister to her siblings. She also embraced her roles as an aunt and a grandmother with great affection. In her younger years, she was a proud member and a leader of the drum majorettes, and her passion for music carried through her life, inspiring her pursuit of sound engineering. Knowing for her radiant smile and warm presence, she uplifted those around her with kindness, strength, and unwavering support for her family and friends. She survived by her mother, Deborah Nkobalukulwane, her husband, Pushuri Dankuru, her children, Habedi Martin Jr., and Majachi Burutona Lady, her siblings, Bondlemake, Tebelo Lukulwane, Mpila Lukulwane, and Rwanang Mulekwa, as well as her sister-in-law, Pumulo Lukulwane, brothers-in-law, Raymond Make and Silo Mulekwa, mother-in-law, Machachi Aida Dankuru, and father-in-law, Martin Mapurani Dankuru, nieces, nephews, and grandchildren. Kgalere Matla will be remembered as a beautiful soul who touched many lives with love, joy, and resilience. She will be deeply missed and forever cherished. Rabalaka Kujo Maslati. Auntie Jesu. Hake lela joale ampe za retlo omphile make hona matia ditankuru ufo lehema swalo jwa kiho zeka Laurentia moja Wamo dimo ile roi ketla tsepo ya ke bana ba ka mo lapeng ba tlo re balela digare omphile make boitumelo Matia Ditankuru Laurentia Matia Ditankuru re ba fa sebaka se over to you. Tobela nna ke nna omphile make ke nna ngwana bontle ranyadi ke mmanyaka. Before Kibala do the take here, I just wanted to say a few words. I get a little pale or any idea. Salek no belega, I look on. I keep with total. So today is very difficult. It's very difficult. But I believe we all
have a piece of hair. All of us. I'm going to give just a few examples. Ranyadi ba chaba phefo. A chaba phefo kudu kudu. I believe gore moratho a ka tshwanelo o mo tšeletše. Tshwanelo o dula rwele jase. Le gane jalo mo a leng for sure kwa phefo kudu kudu. I get. Ranyadi ke kokwa ngwanaka. I believe gore ba ba moneng mo bekeng ba e bone swele ya Reatile. Reatile o na le swele. Ko re tšeletše kokwage. I get. O tšeletše yena Ranyadi. I believe we all have a piece of hair, whether we realize it today or tomorrow or later. So she will never be lost. While her body might not be here, but her spirit will forever live on. So Ranjali Kitobala Moki from different members of the family. This one is from Nkuba, Ichagokoko. I get Ere Ranyadi Meitlenki. I will always remember you saying to me, Mama, not now. From your mom, Nkuba. Yes, Mwale. Okay, so itswa go ditlogolo tša gagwe tša ga Molekwa e re Mmane Ranyadi. We will never forget the fun times we had. You were one of the coolest, and we love you and miss you dearly. We will always cherish our memories from Gatontle and Buthaga. This one is all from Bontle. Dear Ranyadi, I will carry your memory with us always. You may be gone, but you will never be forgotten. I miss you more than words can say. You will forever be my little sister. I will keep smiling. And thank you for watching over me. I love you, Maslad. And this one is from, okay, Eriki Valin. You were so much to us, more than being our Rahadi. You taught us so much about kindness and love, and we will always remember that. Thank you for everything until we meet again. From Sitlogolo, Moago, Rabatleng, and Rabatlali. From Sesir Bonang Molekwa. I will always remember your smile, laughter, and stubbornness. I will make sure to take care of your family and give them a better life. You are now our guardian angel. I will see you again someday. I love you so much, Wanareshu. This, I love you so much, Wanareshu, is the last message I received from her. I love you so much, Wanareshu. This one is from Tibello. I love you more than words can express. You will always be my sister, my friend, and my confidant. My heart is broken, but I will keep it full of love just for you. From Tibello.
program director, the family, friends, colleagues, and the cherished SABC listeners. Standing before you is Jessica Matiadi Vitumelo Dankuru. And I must say that what a blessing it has been to have known and experienced such a loving and gracious soul. And I think I was quite honored to have been Mokapi wa Pushi when he and Khalere Matla got married in 2013. And as we danced, 2023, apologies. And as we danced joyously in the streets of Lubahomu, we never thought that we'd find ourselves here, which is quite unfortunate. And I think as our minds wonder what kind of life we will live without Khalere Matla, I find comfort in the words of Mr. Rasibutsa, that indeed the Lord will give us strength and peace. I am going to be reading some of the messages from the wreaths, starting off with the first one, and it reads, Dear Ranyadi, my heart is shattered, but I will keep it full of love for you. You will forever be my little sister. I love you. Until we meet again, I will miss you so much. This is from Mr. Mpila Lukulwani, the only brother. I am forever grateful for our friendship and all the memories we shared. I hope you are up there in heaven, free of pain, resting in the eternal peace. Love you forever, my sweetie, your friend Sarah. Our beloved Aunt Ranyadi, your memory inspires us to be kind and strong. We will keep your love in our hearts. We love you so much. From Khanti, Swanelo, and Maabu Maki. May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face. May the rain fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palms of his hand. Forever your friend, Devajo. Khali, you will always be remembered for your love, laughter, and kindness, forever in our hearts, from Rakhadi Shivu Dankuru and family. We share your grief and sorrow for the loss of your daughter-in-law, from Judge President Patudi and family. Our hearts mourn, but we trust in God's eternal peace. May your soul rest in peace. From Limpopo Jeepers Club, Isaiah, and they've quoted a Bible scripture, Isaiah 41, verse 10. Not a day goes by that we don't miss you. You were everything to us, and life will never be the same without your daughter, without you, daughter, from Daddy and Mother Dankuru. Dear beloved sister, thank you for the moments you've blessed us with. Your smile will always fill my heart with purest joy. I love you so much, Uncle D. Dearest Khali, this is not
goodbye, but thank you for being a shining light in our hearts. Your legacy will live on, and you will be deeply missed. Your kindness and strength will never be forgotten. From your Dankuru sisters. And the last one, in honor of a beautiful soul who filled our hearts with warmth and laughter, may your spirit find rest and may your legacy be continued. From Malumi and Mama Lumi, Vicky Jali, and family. As I pass over the mic to my sister, I'd like to just leave a few words to say that to the family and everyone gathered here, may you indeed find rest in the Lord. Thank you. I'd like to greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Kalibicho ki Matiadi, Laurentia Wakadankuru. Pushi is my brother. As we are celebrating the life of our sister, the closest memory that I have with her is recently when we were celebrating our cousin's lobola, Khalinari Chobola. And she's a lady who has brought a lot of order in our family. Ke gopola a re monna a re, Matiadi, o ntše video, ape ya bogobe ka pitše kgolokgolo. A re mo go nna a re, if nka ba ka kwa le ka Dankuru le ra senge ke le bereke, le tla ntseba botse. And that is Khali for you. I am going to read some of the reads that I've received. Though you are no longer by our side, you will forever be in my heart. I love you and will miss you forever. From your loving husband and kids. Heavenly Father, welcome our beloved sister's soul into your loving hands. Grant her eternal rest in your peaceful presence, and may she experience the fullness of joy forever in our hearts. From Clement and Smiley Dankuru. Dear Mom, I'm so happy because my teacher told me that you are with many angels in heaven, singing and dancing. We love you so much, our dear mother, and we will miss you. We are so happy because you left us in warm hands of our father, Pushudi, and our grandparents. From your kids that loves you so much, Rabedi, Martin Jr., and Machachi Guru Tonaledi Dankuru. Bebe, you may be gone from our sight, but never from our hearts. In you, I lost a soldier, a friend, and a big sister. May your spirit find eternal peace. You will be missed forever. From Bebe. To Khalerim Matla, may your beautiful soul rest in peace. I love you. From Shivu Mangena. Auntie Khale, you were an amazing aunt. Your love and kindness touched our hearts. We will never forget the adventures we had. You taught us to be brave and strong. We love you, Auntie Khale, always. From your Dankuru nieces and nephews. Dear Khale, sis, you will be deeply missed. Your laughter, your smile, your love. We'll cherish the memories we shared. You may be gone, but you'll never be forgotten. We love you, Sis Khale, from the Dangulu brothers. Dear Dankuru family, our hearts are deeply saddened by your loss. Please accept our heartfelt condolences. We know that words cannot take away your pain, but we pray that the Lord will surround you with his comfort, strength, and peace during this difficult time. From Teacher Karim, Teacher Andrienne, Teacher Kuluva, Teacher Govinda, Teacher Monique, Teacher Antoinette, from PEM's Great R. Thank you. I'll then pass the mic to our eldest sister, Sis Mami Kumuzo Dankuru. A go tumisha Jesu Kriste.
sorry marapo was ke se go le hijacker ke se go mo program but I just like phutha gonna ke nna khomotso wa ga Dankuru ke firstborn gore ke tla re moredi wa Ramogolo Petty Dankuru. So batswadi ba ka ba babedi ba nkgopetse gore ke bale a very important card to the family. So it is with great honor and respect to stand before you all to share with you a heartfelt message that the family has received in this moment of sorrow and in this moment of grief. And as we gather here to celebrate the life of our beloved sister, a daughter, a friend, a mother, and a wife, it is with great importance for the family to be surrounded and comforted by those that love you, appreciate you, and greatly those that pray for you. And as I stand before you all, the family has received a message from the office of the Bishop of the Roman Catholic Diocese of Polokwane, Your Grace, Bishop Madimeja Jeremiah Masela, I'm sorry. On the 23rd of April 2023, Pushudi Lekhalere Matla, sacrament of matrimony ya bona was guided and officiated by Your Grace, Bishop Jeremiah Masela. That is just honorabanya dishite ki bishop, not baruti ka mokgwa tlwaetseng ba ile ba nyadisha ki bishop ya diocese ya Polokwane the way Modimo ile ba blessa ka gona. So it is fitting today that when he heard the news of the sudden passing of one of his own children, he took the time to send a message to comfort the family. And it reads as thus. It's so hard when we lose someone close to us. You'll always miss them. To the Dankuru family, but you'll have the memories you made forever. I am so sorry for your loss. Handwritten and signed by the bishop himself, Bishop Madimeja Jeremiah Masela. We as the family would like to thank the bishop and the Roman Catholic Church as a whole, and we really appreciate this wonderful gesture, and we pray that the Lord continues to bless him, guide him, and protect him as he continues to lead by example in the church and the Polokwane community at large. Re tloga re leboga kudu Masela Mangkwane. E be re kgopela le re fitišetše molaetša go bishop gore re leboga kudu. Thank you. Thank you very much, bana ba gesho. Batho ba kgonne go bala a re ba phaphatheleng matsogo. Yeah, sekolo se a bereka mo. Yeah, no, that's great. Le badile ga botsana re a leboga. Re tswela pele. You know, love is reciprocal. Love is so reciprocal. Ha o rata ba bangwe ba le busha beke lerato lele. Lerato lele le tlišitšeng ka mo lehono le a bontšha digare tše di a bolela. Lerato le. Le bona lerato le ke connection. This is very great. Clap hands for the love you have. Clap hands for the love you have. Thank you. Hallelujah. Re a leboga. We are moving right along. Re konosetša re ya mafelelong. Ge re ya mafelelong jwale re tlo kgopela gore re bele ba ga Lekolwane, representative ya ga Lekolwane e ne e nwa metsi e lokiša mogolo gore ba tle ba kgone gore retela ba re fe sereto sa Sesiranyadi Kgalere Matla Dankuru nie Lekolwane gore re tle re kgone go montšha ge re montšha jwale re tlo kgopela ba kereke ba re ba tamele mo gaufi gore re tle re be le benediction. And then SABC Paul Bearers, the Paul Bearers tša go ntšha mohu ka fa e tlo ba ba SABC ke kgopela le bona ba ipatametše gore re tle re kgone go dira dilo tša maleba.
Lea Mpatame. Are khwatlishen se fela seo. All right. All right, all right. Hanyane nyana. Ke a bona o mafolofolo fao hanyane nyana a be tshwarelo. Re lokishe program number 15 e tlo rana ge moho a tswa. Ke re ge moho a tswa sereto se name se galagale ba mpatamele ke ba fe microphone ga jwale ke fa ba kereke. Over to you. Kene kilingu evale Gele fase mentate kene kitlore la wena si josa ka tumelo go morena Jesu Kriste re ka ema ka maoto. Ka tumelo go morena Jesu Kriste le ka hlompho re tliša mmele wa ngwana a borena gore a tle a bolokwe ka bomotho a rapeleng ka kholofelo go Modimo yo a fago dilo tšohle bophelo gore o tlo tsoša mmele wa ngwana a borena Ranyadi Kgaleremmatla Dankuru ka mokgwa o kgotsofatšago le gore a mo kopanye le bakgethwa ka moka. Anke Modimo a mo fe kahlolo ya lešoko gomme a mo swarele dibe tša gagwe ka moka. Anke morena Jesu Kriste yo e lego modišo wa botho a mo hlahle ka polokego go fihla gae e lego gona legodimong gore a tle a dule ka khutšo le Modimo e lego tata wešo gore a thabe le bakgethwa bohle le kgoši e senago bofelo go fihlela ka go sa felego. Amen. Ke tla kgopela sefela hymn number 52. Sefela hymn number 52. Tate
Re ga fela ngwana bo rena Ranyadi Kgalere Dankuru ka diatleng tša gago. Re kholofela gore o tla motsoša bophelong bjo bo sa felego ka letšatši la mafelelo, gomme o tlo dula le bakriste ka mehla e sa felego. Morena, theeletša dithapelo tša rena, amogela ngwana bo rena Ranyadi Kgalere Dankuru mmušong wa gago, gomme o re thuše go kgothatšana ka maatla a tumelo go fihlela ge ka moka re kopana le Kriste le ngwana bo rena ka mehla e sa felego. Re kgopela tše ka moka Kriste morena wa rena. Ke a leboga moswara marapo re fihlile mafelelong ka mo holong ke nagana gore ba ka tšwela pele namile re tla ba re ya dira pele. Ke nako jwale ya gore re felesetše ngwana wa gabo rena ntlong ya gage ya mafelelo, gomme fa re kgopela tshepedišo e be ka tsela ye. Re tlo kgopela ba SABC ba re batamele ba name ba tshware tsela ya go felegetša mošomi ka bona go ya koloing. From there the procession will lead to the cemetery, and then re tlo šalana morago ka tsela eo. Ke kgopela gore go be le decorum ya go felelela, a re beng le tlhompho ya go felelela, re seke ra eta dikoloi tša mohuka pele, re seke ra eta dikoloi tša mohuka pele, a re feng tlhompho yeo e tshwanetšego, re kgone go felesetša ngwana wa rena ka the dignity that she deserves. Ke tlo kgopela fa re ntšhe sefela, ke kgopele Ragolo a batamele ka pijanyana mono. Before re ntšha sepela a ke bone Ragolo nne, Ragolo a mpatamela a tla kgone go reta, a retele a ke ba bone, a batle ka fa thoko ye, and then Phuthego ke kgopela sefela se se ka ba godimo kudu gore re kgone go kwa sereto sa Ragolo. Okay, just a short announcement. What is going to happen here ko gore ba lapa ba kgopela gore ga re tswa fa ka morago ga di hash e be koloi tša ka gae, ka morago ga tšona go na le group ya di jeepers, ke bagwera ba ntate Dankuru ba di jeepers ba šale koloi tša family ka morago, and then go tla latela rena, and then obviously akere after the jeepers le tsa re tla ba mang akere tla banna, and then la latel e kwa getse akere. Right, I hope I'm clear on that one. Sefela Paul Beras re kgopela sereto Ragolo. Thobela ke setlogolo sa kgoti wa Mphela ngwana Mankwana le Mogotladi, ke yona kgadi ya baupo ba ganya mmele ba le kolwane la Mašibeng la Masetla Mabua Sebilo la go setla le tshelela, ke bona ba ba tswang kwa moletšo wa Boraputi, ke ra moletšo wa mogolo ge le maruma a ka se ke a o kgona fela ke phefo letla ge moletši we ge Ntlhoma we, ke ra ena Ntlhoma marumo, ke re le ge re ka tlhore bolaya ke tlala moletši re te gantšhe ka sešung kwane tabeng ye phaso.